Potrudili smo se da fotografije prate temu istorije, kulture i duha Srbije i Srba i to smo hteli na jedan kreativniji način da donesemo. Dakle, fotografije imaju određene nazive koji možda čak i na prvi pogled nemaju nikakve veze sa samom fotografijom, ali scenografija koja prati fotografiju i malo dublja priča, ako bi neko se malo više pozabavio fotografijom, ukapirao bi jednostavno da je to pravi naziv za tu fotografiju. Eto, mi smo hteli na jedan drugačiji način, u nekom modernijem ruhu da donesemo kulturu i tradiciju naše zemlje. Na fotografijama su članovi našeg društva. Deca su godinama kroz to fotografisanje sa njima već i naučili šta meni treba, kako treba da stanu. Stvarno su, da kažemo, blago rečeno su profesionalci postali u tome. Fotografije su planirane da prate nas na svim daljim koncertima gostujućim. Također pokušat ćemo da organizujemo i izložbe u Paraćinu, Kruševcu, a moja želja je da se ovaj set fotografija nađe i na nekim trgovima gde će ljudi moći u svakom trenutku u prolazu da ih isprate i pogledaju šta je to što mi radimo. Ovo je bilo u principu neka sušta suprotnost od onoga što ja radim. Jer ja volim malo taj plastičan izgled fotografije, što ovde nije tako. Ovde sam više malo pojačao kontrast i malo digao više taj clarity, da istaknem pore, da istaknem muku neku, da kažemo, da predstavim kao neku staromodnu fotografiju. Eto, to je u principu tako rečeno. Nismo koristili nikakve filtere, bilo je više, znači, samo kroz obradu i razvijanje fotografije, maltretiranje fotografije na visokom nivou, što me jako i plašilo kako će ispadne štampa. Zbog toga i onda, kad sam vidio, ja sam, eto, vidite sami. Poruka društva jeste da ne smemo nikada zaboraviti ko smo, da na ovaj način čuvamo tradiciju i da je jednostavno prilagodimo mladima u današnjem dobu koji su sigurno zaboravili na bar polovinu stvari koje večeras ovde mogu da vidi.